guhanga amaso ajarinda umutumbire ku manywa na nijoro. waremye byose uri Mana yo gushimagizwa, uri Mana nyene ikigongwe, uri Mana yo gushimagizwa, uri Mana y'ubwiza bwose, uri Mana yo gushimagizwa, ukwiye guhabwa impundu, uri Mana yo gushimagizwa. Mana shimagizwa, yarankunze kugeza gupfa, mfite amahirwe atangaje, nabonye inshuti ntabwo ubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo ubayeho ku mugambi w'Imana. ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Nanjye simbayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo mbayeho ku mugambi w'Imana yo. iyo utewe n'amakuba akomeye, ukiheba ubonye ko bicitse pe, byuba ari imigisha yawe ukwingana, erega ni myinshi yo gutangaza, bariyo migisha nonaha Imana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza, bariyo migisha nonaha Imana yakugabiye, uyibare. dore bugiye kwira aho umuntu atabasha gukora, yobora intambwe zanjye ngume mu muco wawe, amavuta mwitabaza mwami wanjye muri mwaka, uguzaza uzambonere kure, mwami wanjye tuzajyane. Ni ku musozi warwanye intambara ikomeye, iyo udatsinda twari dupfuye. Ibuka ijoro rijigije i Getsemani ku musozi,